O Elmo Elizabeth Nonroforo o ndong talenta kavalevu na Radio Fiji One. Nimbula bilak. Ayongo ero ni mainandi. Ondo talenta kana varro ngana ndomo bitu na Radio Fiji One. Set. Oya welina kumaimbulu mayobe ambotele. Ondo talenta kana varro ngana Radio Fiji One. Na ndomo ibiti na wonga ni biyani. Bola na dango ngao tsetsia bala. Wanga Jackson nandi kima mindo talenta kana varro ngana Radio Fiji One. Na Radio Fiji One na ndomo ibiti na wonga ni biyani. Ni sambul binaka sai koengo na boleleka ni nonde tukutuku boreta na matambosi ni bebe quando non taki ni ngandreba menandu na vital no sena public discussions en ken kaulis telemai na be moku en alom ni balni bebesu beir na linu banua karamba sulauti kana ngaunongo boreta na komisna ni balni bebesu commander Francis Kin ni ulutanga bimbi na ulutanga ngo kandondonu menda na vital no taka taurau tiko na tumbu ni Wili ni basulawa ena nando banua kandondonu mena vai durindo naka ena tikino ngo mai songo tina kena torbaki na tutongo ngo ena tinika diwa sangul kotolu kurio komanda kin ni klandi baki nandondonu ni tamate andua ena ngaunongo kena lawa kana bandonuya kebaka erna siang ni dua bata na leone banua ena tikino ngo Wareta na tamani obisa ni na bebuke na tambana ni obisa ena kena ngauno totolo ndondua ni otine kena ribota ta kendo na kisi Wareta na chief of operations ni tamani obisa Rusia te tunrabu ni kawai sartiu boy lebu na tambanongo ena kena tumbutigo na wili ni kisi ka ribota ta kena ngaunongo kurio tunrabu ni sadada tiko na ngaunongo ena kena boy lebu ta kena obisa era na enraba na bebonua ka rauni ado kina na basulawa kera tal tikngau tunrabu na bebuke ni leone bonua ena kena do ribote taki na kisi bakaongo beita ki opio tuai endo na dongito ni ragabilo abitu ni nonda bonua ena ndo na dhala ni beibadu ka bakamabotaki luse kotumalavu rere na matebelewai mainandi o tuai ena akabinukua ka sambele mauti ena $500 pagaroti bituai endo nai pagaro mena ka kuwa ni biti ka mena yawatani mai pe lewa Tugun telanga bituai mena ka kuwa ni dhala tale me baka ni satiko ena matabiliwai na nona kisi ena kadibital na kisi ngo ena ikatini gandua ni November kina gito takatiko ena ngaunongo na matambosa ni Fiji Rugby Union ena kadendikebi na ibola kerekere ena buni tutu baka ndoni babulidi ni nonda mata timi leo abitu Waretana gunlewani FRU ni songo na ibola yadha ena itutungo ena singa borombu sauti Waretana chemeni ni matambose Francis Kin ni rao telengani ra na taura na itutungo na ndoni boblidi ena nanda bonua kara bale fomu telenga ena itutungo maitha bekiri na bole leka ni nonda itutuku na numutiko ena Bula FM kini Radio Fiji One ena itutuku matata ena singi ni mataka ni wading vinaka Bulan ko salo mitinay korbotan ando tali tak na varong wenang Bula FM namban dua ena sere. Dolvina gua saukur tondo tali tak na Bula FM. Nimbula narango lavinia to ken korro ena kasi. Ando bakrong en Bula FM namban dua ena sere. Bula vinaka ya makereka mainandi na SBA ng Bula FM namban dua ena sere. Ba korbo ta sanga talent on station ni rolerua en namban dua ng Bula FM namban dua ena sere. Bula FM number 2 NSR